Dhe I fundit për të cilin dua t'ju them, dhe është shumë I dashur për mua sepse çdo ditë unë e marr këtë vazhdimisht, është reishi ose ganoderma. Καλύτερο βότανο της Ανατολής. Është si të themi bima më e mirë e lindjes. Τι κάνει αυτό? Dhe çfarë bën ai? 2.000 χρόνια θεωρείται το καλύτερο της κινέζικης ιατρικής. Për 2000 vjet rresht, ai konsiderohet si ilaçi më I mirë I mjekësisë kineze. Οι Κινέζοι λένε ότι βοηθάει σε όλα αυτά. Kinezët thonë që ai ndihmon në të gjitha këto që janë këtu. Αλλεργία. Αλλεργίες, άσθμα κτλ. Πάρα πολλά. Janë jashtëzakonisht shumë. Όπως και η αλόη. Ashtu si dhe aloe. Αυτό που κάνει είναι ότι διεγείρει και αυτό το ανοσοποιητικό. Ajo që bën është që dhe ky stimulon sistemin imunitar. Κάνει κάτι άλλο πάρα